Mukmu TV nai tongnai khapangni takoktai bokok songno sekhangno lamchogo tini tangsalo Karbook subdivision by khobjak Surpakolini kamiwo phai naiphai kya borong gonang EM Komolkoloi tei binilogi Kherangbar hospital ni borong gonang juk Dr. Pinky Deborma phiaba kami kasai naikha kamini lukurok o corona hayekeba o covid ni jorawo kamini lukurok vaccine najagya hayekeba tamo bemar bai krengui tongkha aborokno töyei naiphailaikhya phiaba abuni logi kamiwo tongnai je bemar klaijak hayekeba burusuk bura rokno naikha naijakmani logi chajaknai tablet hayekeba bithirokbo klangjakha aboni logi buma bodol rokno khoroksa khe sanitizer tei mask tei bag bo yafarjakha hingke khapangni takoktai buksong nai tongdi Mukmu TV jakma chibai te khaka ham yafaro jone chung phaimani virus ni jorok kabang boro rona rang ruma to norok nuguin tongkhana rang rui maharaja na hamani obai ke health sector ro bai ke taibu chini lukurok no chung chubai man aboni bagi chung tabo belaiken maharaja sao nung jehetu angno health department no yafare rekha health by ARDD yafare ka nung agebo hapong hate tima tisa bere lukurok machaya mannya shakhamiya ro nai guri gaireng guri nei ba nung o department na dehna na yafare thike tabuk chung maharaja sao o health department no nung tamo nang busuk rang nang tamo khaina muchu free ni bagi nung free ke samung tangdi chini lukurok no shakhami sep sabdi obhai mani bagi chung tini ang doctor kono somoyo chini doctor Pinkino kono somoyo doctor Dipayono tei kisa doctor tini oronno bahaino ayang dolai district ko borno bahaino horjak sing ayang nung bayang na niya bo Manikpur sa tini ka dolai district ni mono area ro bro bahaino bahino health camp khailai tongo gurilai lukurok ni nini nahar mong lukurok ni tam silsa mong borok ni proposal ro sing nahar lai tong tini bahaino chung norok be kok salai nai oba hai ani kok ke sini dokter kisah corona sai kena itu action kiri kuk mah ke angke corona no kiri kuk o corona no isa sai kena sini abu babu tiyong manja ke bahayo manja ke bahayo ke bobai solai nai bulai nai abu no sarwan sitan ambai te cerai konai jotoran অনেক খাতা হাম ইয়াফারো তিনি যে স্যার অনেক আগগৈ সাবাইকা साखां बाहायके दंनाय जों दाबो किजामसो सोलोंनाया न समाज सानजाबो हाय खालामबा ओंखाय जों दिनै ओ प्रोग्रामनि मेइन उद्देश्य के तामो जे कोरोना रोग कोविड माने जे रोग आबोनो बाहायके काते दंनाय आबोनि बिसिंथि जे वैक्सीन रिलाय माने ओ वैक्सीन नि काहाम हामिया नाखाय तामो उपकार नायाखाय तामा मान आबोनो सय खालायन Orang yang sejak kaisa COVID vaccine awareness campaign, orang cover manjak cin orang 46% matro coverage untuk baki percent coverage yang ini jungtini. Edisi dokter ni hoite payah sakam nok ni payah jungtini awareness camp kaya orang. Borok to angka pray 150 ni moto. Angkai abu ni bisingo manjak no kubang manjak ya no manjak hati ni orang. Abu ni logi jungbong no COVID hai rug no kasunan moto. যেমন কয়েকটা ব্যারিয়ার মেথড দেখা যেমন মাস্ক বাগ জাখা স্যানিটাইজার জাখা এসব কোনো ব্যাগ বরিখা আবনি লগে তলাং থাকজोंनाय ओंखाय आबन लगे कয়েকজন রোগী রোগ নাইখা রোগী রোগ খাই চেরে রোগ খাই কুতু কংরাই তে ও কিছা স্কিন নি প্রবলেম রোগী রোগ মাখা আবন লগে বুড়িচু বুড়া রোগ খাই ও আর্থ্রাইটিস প্রবলেম বেশি আবরো মোটামুটি 50-60 জন রোগী নাইখা তিনিওর ओंखाय आबो मोटामुटी अवेयरनेस कैम्प रगना रग जाखा बरकनि मतामत सुंजाखा बाहाय बरक तांगि वैक्सीन नाया गाबो बेसिरभाग नाया माने कारण होखाय उ अनेक किरि उइ रग आबो न बेसि बं नायानि कारण जे बाक्साखै सागा बंनि रोग सरिबो रोग रग दङ आमति हिनि बरकनि दिनि होइते नाया
Amo no, kaso no. Ham. Nin sin mo kisar niya. Angkai Dr. Pinky de Burma, kerang bersih sini hete thai. Hamba.